Oh, haleluya. Bene data nibaca mu bigeragezo no mu bibazo, nuzu ugende mu cyumba ngo wiganyire uturi ku mutwe w'amaguru murire, ariko uzoduza ishimwe ku Mana, uyitazire, uzobona ko Imana igutabara. Ngubwo bagitaziriye Imana, nukoze b'Imana ngira hari kantu yashizemo kisose ngo Imana ngo nayo iraneze gucigiramo. Isi irayigayiga, imiryango iva kwibohero, na ya minyoro yose iracika, ngo umukuru w'ibohero azeruka kugira ngo yiyice. Oh, Paulo kugira ngo sigaho ntibigire nabi. Twese turi hano kuko icyatumye imiryango yuguruka se wayuguruye, sinatwebwe twayisenye niyo mu ijuru. No kuvuga ngo turi hano. Haleluya. Uwo mwanya acavuga ati tugumira ati none nkora iki? Bagira ngo uwizerwa kirana bo mu nzu yawe. Imbohe ya Satani yaheje kubohoka, niho byahereye umwana w'umukobwa aragura. Cya gatatu Mariko gice c'icenda ku murongo wa 14-70, n'umwana yaraboshwe na Satani w'intandara, mudayimoni w'intandara yaramuboshe. Hanyuma ngo Yesu atuka ku musozi gusenga hejuru, amanukana Petero na Yohana na Yakobo, bashitse basanga hepfo ku musozi impari zabaye impari. Ngo acabaza ngo muri ko muharizi k'abantu bigishwe bo 9, ngo umwacaraza ati rega nazanye umwana wanje kugira ngo bamutabara, afise impwemu imuta mu mazi kamuta mu muriro, none byabananiye. Yesu aravuga ngo mbega nzogeza ryari kubihanganira. Haleluya. Nimumunzanire. Ngo bamuzanye arayimena, siyo mpwemu arayirukana, wa mwana caridegembya. Ariko imbere yaho yagwa mu muriro, ntiyagwa mu muriro kubera abishaka, yari imbohe ya Satani, akagwa mu mazi kugira ngo irabe ngenda ayo mazi yomunika, kugira ngo irangene umuriro wo mwica. Yari imbohe yagenda yari yafashwe mbiri. Haleluya. Uwo mwanya igiye abigishwe be ngo baca baramubaza aya majambo ndayakunda cyane, ngo baramwegera bati twebwe ko byatunaniye none twagerageje byanse, harya bigenda gute we ko byakoro yapfuye kuvuga rimwe gusa. Aravuga ngo mwe nirya. Haleluya. Mwe nirya ni kugwamo n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha. Yesu nashimwe cyane. Turi mu gihe cy'iherezo, aho hari impwemu nyinshi zikomeye zimeze nk'iyo mpwemu yari iboshe uwo mwana, zitazovamwo tutamenye ibanga ryo gusenga no kwisonzesha, zitazorekura abo zafashe. Ndakwifurije yuko iryo banga ry'Imana worihishurirwa mu izina rya Yesu. Majambo yetse mu Luka 8:26-33, n'umuntu yaba mumva kubera kubohwa na Satani, iminyoro bamuheje ku maguru ngo yarayicagagura, iyo bayibishize ku maboko akayigutagura, akama mumva, akama yikebagura aboroga. Yari imbohe ya Satani. Hanyuma aho hantu ngo Yesu arahamenya, agiye wa muntu azeruka kumusanganira. Izo mpwemu ziravuga ngo turakura yewe Yesu w'i Nazareti, nutwica agashinyagura igihe cyacu nikiragera. Amena. Kwazica ziramwiti turagusabye ntuturuke kuzimu, ibyo ukora byose ufite ubushobozi bwose, dufise ku bushobozi, ariko turakwinginze ahantu hamwe utaturungika ni kuzimu. None mushaka ngo ziriya ngurube. Amen. Hari ingurube ziko zirarisha umuntu, tumureke tugende muri zo, nimugende. Amen. Izo ngurube zose zirukira mu mazi araziniga. Yesu nahabicura. Ngo abantu babacabaza ati Yesu turagusabye bangaha genda itahire, komeza urugendo nshuti yanjye, genda ntuzi areka sanga ingurube zose zimariye mu mazi. Amena. Ingurube zacu ko zihereye mu mazi, turagusaba itahire. Yesu nashimwe. Hari abantu batandukanye n'abantu b'i Samariya. Ngo abantu b'i Samariya, umugore yasambana, yari yaraboshwe n'impuhwe icyaha cy'ubusambanyi, aragenda bahurira kwiriba,
bamaze guhura Yesu aramubohora, amubwira ugenza n'umugabo wawe, asiga umubindi ngaho ariruka, abwira abasamariya ati yewe ngwino muraba umuntu yambariye ubuzima bwanjye bwose nabayemwo. Ngo baje baramwumviza bacamubwira ati wamugore we ubu rero nitwizeye ku bwawe, natwe twamwiyumviye. Ngo baca baramwinginga ngo sibira ngaha kabiri. Ayo majambo turakeneye gusubira kuyumva. Bari batandukanye n'abantu b'Igadareni, bo bamubwira ati nyaruka nyaruka turagusabye rengana. Haleluya! Ariko uwo muntu yari yaraboshwe n'abadayimoni na Satani, yari yabohotse. Mana yacu tuyikomera amashyi menshi cyane. Haleluya! Mana nishimwe yemwe. Ubuja bwa mbere n'ubuja bwa Satani, navuze ngo hari ubuja bune. Bwa mbere n'ubuja bwa Satani, n'abantu batidegembya kubera ubushobozi bwa Satani bubashikamiye, ntibashobora gukora icyo bashaka, bakoreshwa n'abadayimoni ibyo bashaka ko bakoresha. Ibyo Satani ashaka nibyo bakora. Ubwo nibwo buja bwa mbere. Ubuja bwa kabiri ni ubuja bw'icyaha. Ugiye muri Luka igice cya 19:6 kugeza kuri 10 uhasanga umugabo mugufiya cyane. Amen. Izina rye witwa Zakayo. Zakayo ngo arumva amakuru ya Yesu, yereka aragenda areka aratoza amatagisi akumva amakuru ya Yesu. Hanyuma ngo haza kugera igihe aravuga ati jewe Yesu ndakeneye kumubona. Aramenya ngo agiye guca hariya. Aravuga ati hari igiti cy'umusuko mwabona hariya aho Yesu aza guca. Ngo araduga arurira hejuru. Yesu nashimye. Yesu ngo hageze ararangamiza. Abwira ngo Zakayo urukuno munsi ndari wawe. Imana yacu agaheza gito. Zakayo ngo acaruka cyane, ngo acaragenda, abantu batangura kwidodomba, bejya mutoza ko nta munsi Yesu n'ayandi majambo menshi. Ariko ngo Zakayo ugeze ku murongo w'indwi ngo acarahaguruka mu ikoraniro, aravuga ngo mwami Yesu Kristo, abo nagunze ngomba ndabibahirihe inshuro 4. Yesu nashimwe. Haleluya. Kandi cyakane cy'ubutunzi bwanjye nacyo ndagihaboro. Amena. Yesu acaravuga ngo mbega uyu wewe si umwana wa Aburahamu. Yesu nashimwe. Haleluya. Aravuga ngo akiza gahise muri ino nzu. Yesu nahabe icyubahiro. No uwo muntu yaraboshwe yari imbohe y'icyaha cyo kwiba no kugunga iby'abandi. Yesu umwana w'Imana aramubohora. Haleluya. Nukuvuga iki muri iyi kategori dushiremo ababoshwe no gutanga ibiturire, ababoshwe no kubirya, ababoshwe n'abiba ku kazi, abakeye amamisyo atariyo kugira ngo birongere amafaranga y'ubuzi, abanyuruza amahera mu makese, abatanga raporo zibesha amafaranga bakavuga uko yakoze atari ko yakoze. Haleluya. Haleluya. Imana ni habi icyubahiro. Haleluya. Abagura za fagitire akagenda akajya muri quartier asiatique ati ndabasabye mu nyandikire yuko bijya hari ibintu naguze ngaha atigeze aguraho na kimwe, kabahereza amafaranga. Nigeze kumva umuntu ambwira ngo ndakubwire jewe na data uje hamwe twova mu mubiri, ndibaza ko tutoja mu ijuru. Nibutse ibyo dukora mu kujya kugura amafagitire mu Buyenzi. Mu Buyenzi bakora ibintu original. Haleluya. Bazakayo ni benshi kandi baranabijustifya ngo bya Cesar biye Cesar. Bya Cesar si bya Cesar bikori, ariko ibiturire no kubijya no kubyaka ni impwemu n'icyaha. Baboshwe n'icyaha batirisha mu ishure n'abandi, nimba hari icyaha kikuboshe muri ivyo ndibaza kuza kuronka umwanya wo gusenga, urakwiye kwidegembya izo ngwe zigacagagwa mu izina rya Yesu. Mana yacu nishimwe cyane. Cya kabiri ni amajambo navuga Yohana igice cya 4:28-42. N'umugore yari yaboshwe n'icyaha cy'ubusambanyi. Abasambanyi barahari, ibyaha biraboha abantu, ukuvuga bakaba baja b'ibyaha, ndashobora kukikuramwo ntibikunda. Yaragerageje inshuro nyinshi kugira ngo arabe icyo kintu yogiheba, birananirana.
ejo bundi numvise umuntu yaboshwe n'inzoga ngo akazinywa akagera ahantu atembagara mu kabare. Uwari karanteri yo muravuga ngo yarazinywa zikagera zimutera intandara, ni ukuvuga akuramukije agaca kumirako ntakurekure. Bamubwira ijambo ry'Imana, yari yarashize ibiro aca arabyibuha aridegembya. Hanyuma aca abaza bati mbega nagomba ndabaze habaye iki? Kare sinashobora gukora ikintu na kimwe nshatse, ubu nkora ikintu cyose uko ndakiyumviriye. Ndafise uburenganzira bwo kuvuga ikintu sindagishaka no kuvuga ndagishaka. Kera byari byagenze gute? Amen. Baramubwira bati Umunyanazareti yagushitseho. Iyo Umunyanazareti ashitse, haleluya, Yesu nashimwe cyane, haleluya. Umunyanazareti yaje uridegembya mu izina ryiwe, ridegembya. Nigeze kumva umukenyezi yadushingiye ntangene yaraboshwe na Satani, yagiye gutamba Marukese yaririmba ngaho i Bujumbura. Umusatanista araza amukora ku maso ngaho kugira ngo amwikwegere ko babone ngene bosambana, ariko amukoze ku maso aca yugura amaso yiwe ye mu buryo bw'impwemu, atangura kubona ibintu byose mu mpwemu. Ikindi gihe Yesu aramugenda kugira ngo amutabare. Hagera minwe aryamye akumva inzira nyiganyize, kumva ibintu bimeze nk'amazi asuma, akumva ibintu bimeneka, ayumva ijwi rimubwira ngo jewe Umunyanazareti mwagukunze. Yesu nashimwe cyane. Yari mu bintu bikomeye cyane, yarinjiye kwa Satani, ariko Yesu aramutabara. Bukeye arasubira, bahura n'umuntu bahorana kera, aramubwira ati yewe uwo muntu yarakijijwe, bariko barayaga, acaraduka aratwenga ati ariko Yesu Umunyanazareti. Urati Umunyanazareti agomba kunyica? Ubundi atagomba kukwica gute? Igihe cyose minwe igeze, mutima wanje warambutse, acaza nkumviza gomba gusiduka, nkumva ijwi rivuga ngo je Umunyanazareti nagukunze. Amen. Aca mu itoroshi amuhanikaye, aravuga ati niyagaruka uno munsi ibyaza kukubwira upfuye kumva ibyo bintu bije, uca upfuka mvuga uti vuga mwami ndumva. Amen. Ijwi riramubwira ibyo akora, ngene yihana, ngene akizwa, arabohoka, arava muri satanisme. Umunyanazareti arabohora bene data. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Abasamba abantu bashobora kuba umugore w'umusamariyakazi yaraboshwe n'icyaha cy'ubusambanyi. Abasambanyi baboshwe n'icyo cyaha batidegembya, byananiye, arararira, akirirwa ararira, mosoza agatemba, bikanga kwabohoka. Barabaho, barashobora kubohoka mu izina rya Yesu. Abisambanya benshi bafise iyo mpemu ya masturbation barahari, imbohe za masturbation. Abari amasinema ya pornography, mu mateleviziyo, ku matelefone, mu maordinatere yabo. Imana idufashe cyane, haleluya. Ibyaha nkamwe biko numvise umuntu yakunda kubikora cyane, akaguma kuri mu ordinateur. Abana nabo murazi barabona, bavuze ngo basenge, bashavuga ngo mana ba bantu batagira impuzu, abona impuzu zirakenye, barabona kuri ordinateur ya papa nabo nyene batabare mana. Aya abantu batagira impuzu nabo nyene batabare, baha impuzu. Abantu baboshwe n'ubusambanyi, baboshwe na masturbation, abantu barara baguma barara amasinema ya pornography, no kuvuga insinema zakozwe uno munsi. Ikintu cyitwa pornography nicyo kintu kiza amahera menshi cyane mu isi mu babikora. Kubera iki? Ibintu by'ubusambanyi, izo mpemu zarabaye lashe ziri mu isi. Hari abantu baboshwe ntibishobore kwidegembya, aba homosexuel n'abandi barabira hari.